twongeye turabasuje cyane bakunzi banzu business group limited. Reka twizere yuko mukomeje kugubwa neza aho muri hose hirya no hino ku isi, kandi tukwifurize kugira ibihe byiza no guhirwa mu byo ukora byose. Reka rero tugusabe gukanda subscribe utarabikora, kanda subscribe kugira ngo ujye ubona imari zose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi ku gatanu kuri gatanu. Ni twebwe ro company ya mbere hano mu Rwanda tubafasha kugura no kugurisha imitungo itimukanwa no kuyimanaginga no kuyubaka, mbese ibintu byose bifitanye isano n'imitungo itimukanwa. Nkuko rero mwakomeje kubibona ku mashusho, tubazaniye inzu igurishwa. Inzu igurishwa ni inzu yo hambere cyangwa se inzu yubatswe hambere, ikaba iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati neza neza ahazwi nk'Iremera. Iri Remera rero hafi yo mu Giporoso, hafi cyane ya kaburimbo, hafi ya gare, hafi y'isoko, hafi y'ibintu byose, hafi y'amabanki. Iri ahantu heza cyane. Rero iyi nzu ikaba yubakishije amatafari ahiye yose, ndetse ikaba isakaje n'amabati akomeye cyane amwe bita autoporta. Iyi nzu rero y'amatafari ahiye na clôture yo ni amatafari ahiye nkuko muri kubibona. Iyi nzu ikaba ifite ibyumba bine, sorry. Iyi nzu ikaba ifite ibyumba bine na salon na salle à manger ndetse na toilette imwe yo mu nzu, ariko ikagira n'ahagenewe indi toilette ya kabiri nubwo batari bayiterekamo. Iyi nzu rero kandi ifite n'amanex menshi mu gikari. Ni inzu rero ikora ku mihanda ibiri, ikaba igurishwa. Ni inzu igurishwa kandi ikagurishwa rwose amafaranga atari menshi ugereranyije na quartier irimo, ugereranyije n'aho iherereye yuko ari mu mujyi hagati cyane, ndetse ugereranyije n'agaciro k'ikibanza cyayo. Iyi nzu nkuko nabibabwiye muri kubibona ku screen yanyu, ikaba ifite ibyumba bine, dushe na toilette imwe, salon, salle à manger, ndetse ikagira na parking ihagije. Iyi nzu rero ikaba yubakishije amatafari ahiye yose nkuko nabivuze, ndetse igasakazwa n'amabati meza ya autoporta. Ikaba ifite kandi na clôture y'amatafari ahiye, ndetse ikaba izungurutswe n'umuhanda. Ni ukuvuga ngo ikora ku mihanda ibiri. Yes, nkuko muri kugenda mubibona ku mashusho, aho ngaho ni inyuma ya clôture, murabona ko ari inzu izungurutswe rwose n'umuhanda. Iyi nzu rero ikaba iri mu kibanza kinini, kuko gifite ubuso bwa metero kare 516. Metero kare 516 ni hafi ibibanza bibiri, muri ibibanza by'ubu bya metero kare 300, kuko bibiri ni metero kare 600, none iki ngiki gifite metero kare 516. Murumva yuko ari ahantu hanini cyane, kandi mbibutse ko ari Remera hano rwose hafi cyane yo mu Giporoso, hafi ya kaburimbo. Iyi nzu rero ikaba ishaka amafaranga atari menshi cyane, irashaka miliyoni 40 z'amafaranga y'u Rwanda ziri negotiable. Miliyoni 40 negotiable. Mu by'ukuri kubahazi hariya aya mafaranga ubundi ni ikiguzi cy'iki kibanza nta nzu irimo, ariko noneho harimo n'iyi nzu ushobora kuvugurura ikaba inzu nziza y'igitangaza, bajya banagukodesha amafaranga menshi cyane. Harashaka miliyoni 40 kandi ziganirwaho cyangwa se kandi ziri negotiable. Iyi nzu rero ntigucike, kubera yuko iri ahantu hafi kandi heza, ushobora kuyikoramo business iyo ari yo yose. Ukayigura kuri miliyoni za 40 negotiable. Ushobora gukatamwo amapartement cyangwa se amanzu yo gukodesha, ukajya ukuramo amafaranga menshi cyane. Wakunze rero inzu waduhamagara kuri nimero yacu nyine isanzwe, ariyo 0788486797 cyangwa se 0782 sibyo gusa ushobora kudusanga aho dukorera. N'ubundi ni hariya ku Muhima kuri Yamaha, ugeze muri Feruje neza. Inzu ya etaje y'amatafari ahiye, dukora muri etaje yanyu mu muryango wa mbere mu gikari hareba ku Gisozi. Dusure kuri Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa INZU Market. Komeza rero kandi subscribe, turabakunda cyane. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Waba ufite byinshi wibaza ku bijyanye n'imitungo itimukanwa?
sanga ibisobanuro byimbitse mu kiganiro gira icumbi hamwe na Nzuri Business Group Limited kuri 93 n'igice kimwe Fine FM. Nzuri Business Group Limited ni inzobere zigucungira imitungo itimukanwa, zigahuza abayigura n'abayigurisha n'izindi serivisi nyinshi zijyanye nayo, nko gukora ibishushanyo by'amazu ndetse no kuyubaka. Gira icumbi hamwe na Florent, Clement na Dickson live kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu hagati ya 2 na 3 za mu gitondo kuri 93 n'igice kimwe Fine FM na YouTube channel Nzuri Market. Sanga di makuru kuri Y-Shatu _ Nzuri _ Rawa.